Салам достор, блокнот деген сөздү орус тилинде кантип санайбыз? 1 келсе блокнот, 2, 3, 4 блокнота, 5-тен 20-га чейин блокнотов болот. Мисал үчүн 1 блокнот, 2, 3, 4 блокнота, 5 блокнотов, 10 блокнотов, 20 блокнотов, 21 блокнот, кайра эле мурдакыдай айтканыбыздай кайра кайталана берет. 22 блокнота, 23 блокнота, 24 блокнота, 25 блокнотов, 29 блокнотов, 30 блокнотов, 31 блокнот. Бир саны келген болсо, демек блокнот деп айтабыз. 33 блокнота, 34 блокнота, 35 блокнотов, 40-ка чейин кайра блокнотов деп айтабыз. Анан 41-де кайра блокнот деп ошентип кайталанып кете берет. Урматтуу достор, мына ушул сыяктуу эле дом деген сөз да ошондой болот. 1 саны келген болсо дом деп айтабыз, 2, 3 саны келген болсо, 2, 3, 4 саны келген болсо дома деп айтабыз. Ал эми 5-тен 20-га чейин домов болот. Мисал үчүн сиздер 15 дом, 15 үй деп кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Ал эми 33 үй деп кантип айтабыз? Жана ошондой эле 41 үй деп кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге белгилеп калтыра кетиңиздер.